to Rio, to the lights of Tokyo. People dancing everywhere. Let the whole world know. Every color, every flag, every heartbeat strong. When the whistle blows tonight, we all belong. Children singing in the alleys, drums upon the sand. Dreamers chasing glory with the pride of their land. Hear the voices calling louder than before. This is more than just a game, it's what we're living for. We're shining like the stars. No matter where you are, run together, fight together, feel the passion grow. One world, one fire, let the whole world know. We never stand alone. The planet is our home. Hands up higher, hearts on fire, let the feeling show. One world, one fire, let the whole world know. Every stadium exploding like a summer flame. Every player on the field dreaming of the name. Mothers praying in the crowd, fathers holding tears. All the sacrifice and pain leading to the sea. From the mountains of Africa to New York City lights. People dancing through the darkness into endless nights. From our borders when the music starts to play. We're writing history together. Here today. Good afternoon, everybody. Are you tired? Ngap chok thabi na bro. Chok thabi ka no akoi su wai pun wai adu wadra nungai bidi yate. So, the final match will be played by Wangoi FC versus Pori Kongjin FC. So, whom do you support? Wangoi or Pori Kongjin? Wangoi ki yarmadi Wangoi damta hong lo biu. Wangoi FC! Yes, I'll take him. Wangoi FC! Oh, let's see. Let's test for the Pori Kongjin FC. Pori Kongjin FC! Pori Kongjin FC! Whoa, the match will be super blast. May I interact with the jam kalong sige? Atum madam may amna corona kay nari ba? Closing ceremony ki nungai ro isai nungai ki thorom yam da khudol tam sage asai pung mapan makhai dagi chair ticket phangoi haidana lakpi gi ba koi gi yamba ma swaida adu amta khuta ga piyo ai wari amta sajauge pung mapan ka akoi na preparation tori ngai dane ma je pung mapan ka di yore ba ada me wari amta min le pham amta khajauge alo ming le pham ta Dù nó cũng sensing Bawang tăng trình tin. Cái sai bao cái thế này tôi bị nó tay biểu. Bawang tay yêu khắc lạc và tay yêu của phần của tôi ạ. Kita ngân lạc sớm đi thôi. Ma'am na wari ay to. Iya masigata. Hubo ko pa the big hand please. Ado team karam mo support ko biji janta habi mo da. Poro ko si FC ki support ko. Thank you brother. So ado Wari what I got Sabia, which is now the good Tanga Pew. Come on, some Changelo. Wari of the Sahoji, Changelo. Bapande Diari, Manung the live of the Changelo. Okay, let's Matang round this house here. Matang Ate after Puning you, Hayamani Tang, May among the Tamining Bapore, Coaching or Wango FC. Okay, brothers from the Talapiro. Mingling Amanda, Manda, Takutol, Tapino. Ado di support of the Poro Kujin law. Soitra. Ata hong law cam hong law me thing to Poro Kujin in the lobby. Oh, thank you. Another Atopa Puningi Bapau, Tambining by Chilo, sing of that. Okay, brothers from the Lapiro.
ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯃꯇ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯕꯤꯌꯨ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦꯗꯅ ꯕꯣꯜꯁꯦ ꯍꯧꯅꯕ ꯇꯧꯔꯁꯤ ꯑꯣ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯃꯤꯡ ꯍꯦꯔꯣꯖꯤꯠ ꯂꯧꯔꯦꯝꯕꯝ ꯑꯣꯀꯦ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠꯅꯦꯁ ꯈꯔ ꯂꯩꯊꯔꯒꯦ ꯁꯟꯁꯦ ꯅꯨꯡꯁꯥꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯃꯟꯈ꯭ꯔꯦ anyone ꯑꯝꯇ ꯁꯣꯝꯗ any comment ꯍꯧꯔꯗꯕꯅꯤ any comment no complaint anyone ꯄꯣꯔꯣꯏꯈꯣꯡꯖꯤꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ FCꯒꯤ supporter any ꯄꯨꯛꯅꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯇꯪ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯄꯥꯝꯕꯤꯕꯁꯤꯡ ꯍꯣꯏ ꯑꯣꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯌꯥꯏ ꯇꯥꯡꯕꯗ ꯂꯦꯡꯁꯤꯟꯕꯤꯒꯗꯕ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯇꯥꯃꯣ ꯑꯔꯨꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ VIPꯁꯤꯡ ꯂꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯃꯥꯡꯗ ꯅꯤꯖꯒꯦ big hand please big round of applause any खितांग थुना तुझलगे VIP ju yoramina me saunuma tauge any comment yes brother somda talakbiyo asa somda ase yama jamta ꯍꯜꯂꯣ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯌꯥꯏꯐꯔꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯋꯥꯕꯨ ꯌꯦꯡꯕ ꯂꯥꯛꯄꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯄꯨ ꯍꯔꯥꯎ ꯇꯌꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯑꯩꯍꯥꯛ ꯃꯤꯡ ꯍꯥꯟꯅ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯌꯥꯏꯔꯤꯄꯣꯛꯇꯒꯤꯅꯤ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯁꯦ ꯄꯣꯔꯣꯈꯣꯡꯖꯤꯡ FCꯗ ꯑꯩ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ngsaidagi hangjariba mayam si wangoi yamta tholakte anyone from wangoi come please somda wahai amani da thambiyo ming leifam amta abiyo ming lo kari Hongram dingku leifam tenda wangoi ro support hoija wangoi ata hauna lawbiyo inge wangoi FC na hauna amta lawbiyo wangoi FC ming leifam Sarapot ka Porokhonjin jam nang nei ba ai Porokhonjin ta support microphone thado yadre ina ai hairokdagine ai hairokdagine adubu ai de Porokhonjin FC anyone akhoi drummer sigi home kumad ni jage let's have a big round of applause chamak Porokhonjin dai ni Porokhonjin bon thawai yaung na okay drum da tadre soije drum da tadre ngak tak limpiyo ichi nau ga sai dei humang kang kai drum thili je ata kuma apta yeah ngak tak limpiyo ngasigini Porokhonjin anyone why ngasigini tai wangoi na win ming leifam ming khamok tegine okay wangoi ro Porokhonjin lo ha wangoi ro Porokhonjin lo ai sama khamok tini wangoi si am nungsiba oh yeah thank you ming leifam thambiyo ai ngai khong ko đâu đấy là sao vậy đấy ai wangoi rồi là liệp đấy wangoi là lại thank you kitang thujan ge anyone brother som dala biro ai cái mình khẩu ca malam ba ai wangoi thế gini ai wangoi FC gini wangoi FC oh thank you wangoi gisu masing hengelakli Porokhonjin anyone sidalo sida wahai amani da yare team gi ama kata ngang dio Porokhonjin FC na ai bola Nahama sigi sini cuit talai jare Adala miro Ronaldo ki music yorami anyone ming leifam ta hana intro to biyo
ai sangai pham mai khul à ai apikan kau jai à boro konjing number 4 do à ai yam nun si jai mon da boro konjing ai sabot tak jere ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯣꯔꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯤꯟꯒꯤ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯣꯔꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯤꯟ ꯁꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯝꯇ ꯑꯧ ꯈꯨꯋꯥ ꯌꯦ anyone okay Hello. ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯝꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯤꯡ ꯂꯐꯣꯏ ꯑꯩ ꯁꯨꯔꯨꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯆꯕꯅꯦ ꯄꯣꯔꯣꯈꯣꯡꯖꯤꯟ ꯑꯦꯞꯁꯤꯗ ꯐꯨꯠ ꯁꯥꯕ ꯇꯧꯖꯔꯦ thank you ꯃꯊꯪ anyone ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯒꯤ ꯁꯤꯖꯟꯗꯁꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯚꯥꯏꯔꯦꯜ ꯆꯠꯈꯤꯕ ꯍꯦꯌꯔꯁꯨ ꯃꯆꯨ ꯀꯂꯔꯐꯨꯜ ꯍꯦꯌꯔ ꯑꯣꯏꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯂꯕ ꯗ꯭ꯔꯃꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯍꯧꯕ ꯈꯨꯕꯥꯛꯇ ꯅꯤꯖꯒꯦ ꯕꯤగ్ ꯑꯦꯟ ꯄ꯭ꯂꯤꯖ ꯁꯦꯝꯗꯣ ꯁꯤꯟꯅꯕꯤꯌꯨ हेलो हेलो आई इसामक गवादैनी आई तक्वा ट्रॉफी मिनी वर्ल्ड कप येंग लाक्सबनी अदुबु ngasiगी सपोर्टी वांगोय एफसी वांगोय एफसी ना याई फरे तक्वा फुटबॉल पेस गवादगी येंग लापी ngakhoili tun thagachari gawagi yamba thagachari anyone yes chip tanambi ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯅꯤꯃꯛꯁꯦ ꯂꯣꯏ ꯐꯖꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯇꯛꯄꯩ ꯇꯥꯏꯞꯇ ꯉꯁꯤ ꯋꯥꯡꯒꯣꯏ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯄꯣꯔꯣꯈꯣꯡꯖꯤꯟꯅ ꯒꯣꯜꯁꯦ ꯆꯟꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎ ꯇꯛꯀꯅꯤ ꯄꯣꯔꯣꯈꯣꯡꯖꯤꯟꯅ ꯄꯣꯔꯣꯏ ꯈꯣꯡꯖꯤꯟꯒꯤ ꯐꯦꯟ ꯑꯣꯏ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯃꯊꯪ anyone from spectators ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃꯅꯤꯗꯪ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯕ ꯌꯥꯎꯔꯒꯗꯤ करी हाइबिनिंग या तो होगा पिरो खुद थांग पे तो यार हुई है चिंता नाम भी को सलून पंप आई वागोय नुपी मा कोरमे अदुना आई वागोय दे सपोर्ट तौजरे अतः नाम भी रोजे सी ब्रदर जी की वागोय सपोर्ट हुई मरम जी दिए अदम वायरल चला ले और नहींก็ว่าให้มันนี่ทำยังไงอะต้องไอ้เจ็บดากินเนี่ยเชื่อมดับเบิลเอาไอ้วางไว้เอฟซีเล็บซะเลยเสียงอะไรเพื่อนเลยเสียงไงโอ้แม่วางไว้เอฟซีวางไว้เอฟซีกี่มาสิงอันนั้นกูฟังในเฮงกันเลย anyone from spectator ว่าให้อามันนี่ปุ่งนิ่งกี่อามันนี่ตะกว่าฟุตบอลเฟสกี่มันนั่นทำนิ่งบ้าวันก็ชูว่าให้มันนี่ตะขับบินว่าเป็นทั้งหมดชิมตันลันจิวहेलो आई टेक्सम दगी विशाल अखोय यंग मिनरिबा मैम जे अखोय गैलरी मक्ति सादमनी ना मांग तक लेरिबा साथिन जिंग जे थमिना का बोन जे नोय नम तक यंग मिने जे सुनी साथिन खजन बिरो साथिन तो अब तक लोग थे बिरो यार और इसी थी मैं सोच तो रे yes आई तू नाम तक इंटरेक्शन की प्रोग्राम सी लोइसन अब तक जगह yes यंग कोरांग ना इन्हें उम्म खक हेलो पोरोखोंजिन एफसी ने याई फरे ओ मिंग ले भावता है मुद्रा आई दे दादे ने मलेंग अमक ओए ओके थैंक यू सच पुंगी वो वादो सच हाई रमो आई पावी टेक तगिने औ आई वांगोय एफसी दा वांगोय एफसी ना याई फरे आई तेथा दगिनी मिंग दोरेन गवे तका ट्रॉफी से अखोय लेप्तना तुम यंगजरे अदुबु वांगोय दी हाना लौ खरे अदुना अखोई अनौब मथेल ओइना पोरेखोंजिनना 3-1 दा माई पाकनी हाइब थाना लेट्स सी येंगसे इमा इवेंट में अमरकता anyone any comment anyone so इमा इवेंट में आपसे करम बतीम नो ता हाउ नो ता लाबियो तादे अस वांगोय जी यावी पोरेखोंजिन जी यावी करम लो खंगे anyone any comment anyone any comment मिंग लेफम आई हुई कब तक लाग जाए बने आई हुई जिकी 3-1 रो सपोर्ट तौजरे पोखोंजिन याय ngasi gi spectator jing angak pangata ni goal masing bawa predict tawra habi re okay brother lak sarage oh okay microphone munere आई गे में
상가 용품덕이 ꯑꯧ MD 머니칸 엘라이스 머니 사나 오케이 타모 아이 버럭 콘인덕이 보보 사나 하는 넘버 11리포도 어. 어디 폰 잡아 오 땡큐 amta lan miro brother lakcharage ngasai liep phalaga ngai le re okay yorok pangam dre amta bi ming lepam My name is Sonamni. I've come from Porkongjin. yes habining budo habiu come in Ngasigi football match asida sanakodarwa Porkongjin FC dai chawkala. Iroi loidana. Ball ai basidi akoi minute trawa ki metung da khangna kadabani stamina ai pam zulai. yes Is right? yeah yamage ho kuba thank you ming lepam an habiu 타가서리 아이 보이로 공진덕이 건톡점 사모싱 아두가 BFC기 제넨 세크레터리나 후지 부자버니 okay 아이게 와팜 그런 마음다 강한적이 아한 뭐먹다다 이파이봉어 이코 닝타우 뚱글 레디 바보 이코눈나 쿠름저리 아이시 아그 얌상 록저로이 tawato prise tum matam sang na yeng ga laksa bamyo yamani thank you matam maduda aigi wakal da thamoi da khanki karamba matam da poiru khongjin FC haina Yes. tawa trophy da yaw bangam gatake haibase aigi aset pa matam dugi yes. wasamani atubo hantakti suksoi soi da yawjarak pasida finance jarak pase adugi matik lamdam masibu konbiri ba ifai mo ikom ni thobo haine letna thagar pa phongdok sari 아이게 마이카이데기 소나 이파이붕어나 산비르가디 수소소이나 마이 박세가니 아이바 봄 담잡을 로이나 다가서리 thank you yes morakthada ngasigi closing ceremony gi akoi gi performer sing lensin lagle ma'am ho kuwa thank you ngasigi di interaction program si matang asida luksinjarage aduna yes the last spectator the last one ngasigi aroiba habiu mingle paman habiu ai wangoi de gilak sabane kan naksalo ai wangoi de gilak sabane wangoi FC da ai sauga sare wangoi wangoi ai phare wangoi ne ai phare oh thank you Tagasari. luksinjare Masagi introduction conductor Bikibo Ayodas Moirang Tim Tagasari Lunana Masagi second final match asigi Kataba program sing set bayan bagi damakta miyam lagi aman sa bagaluina na mukana miyam purum jari lunina thorong sip hutok bayan bagi damakta ngasigi Aura masigi athoiba akhanaba madi thora mapusing dais takta lengsin na bagi tanja logjage ngasigi thora masigi athoiba mitung len sip gas ke pamamlangda lengsin binabagi damag ay ko'y hanggatserubada asin ba matam kaya kaitok piduna mapam masida lengbirak laba kay kumna jaraba mingway na hanggatserba Sri Thangjam Arun Kumar Singh Honorable MLA 15 Wangkay SC nasigi tawra masigi sabges ki pamamlang da lengsin bigani loy na gets up honor ki pamamlang da lengsin bigada basing Sri Naurem Pradeep Singh, former Pradhan Tenthat JP, Amadi Sri Ramesh Oinam, founder and chairman, Roms Group. Hai riba kay kumna jarba nina gasop honor ke phamam lam da lengsin bigani, Amadi president ke phamam lang da thoroma puwi na lengsin bigadaba kay kumna jarba. Sri Mingwen Hagat Serbada Kangembam Priyojit Maitei, Tenthat Jila Parishad member and vice president Manipur State Panchayat Parishad. Kay kumna jarmana thorum masigi thorum apuin na lingsin bigani mathang sinna lingsin bigana bedama hangatchari Sri Thangjam Arun Kumar Singh Honorable MLA 15 Wangkay SC chief guest ki pamamlang da lingsin bigani mathang sinna guest of pamalang da lingsin binabigit na Sri Naurem Pradeep Singh former Pradhan Tenthat JP Sri Ramesh Oinam founder and chairman Rom Group loina na thorom apuwi na lingsin bigit ba Sri Kangembam Priyojit Maitei Tenthat Jila Parishad
Member and Vice President Manipur State Panchayat Parishad. Kay kumnasaraba singda mamjaba layan mamtang yan binabagid na magtahagatsari. Harap makasa tarak pa sa trophy asige Hybrid Takwa Football Face final match asige trophy miyam da sagtak sa nabagid na magta miyam na toyo hendong na kang narabi Sonia success sabam Pelametres leng trophy nagtuna sim lama miyam da asige trophy asige adong la football face asige trophy asige miyam da kusin nabagid ni Let's have a big round of applause for Sonia Samtatsabum. Yeah. Sonia da ngasigi closing ceremony siga interact tawbagi minute amatang lawjage Sonia mamang da sulakpi atum support tawi asigi damak Takwa Football Face organizing marketing phalitan thagachari and welcome you. Sonia naha se inkala liba football fans mayam amadi laiba sports lover mayam sigi puning thogot bu oiba wahai amni dang amta thabiramu matam sisu thengzela amni nai samjalage aha mamata da dai selection biba pumna mamu khurumjari yengmiri bala piba pumna maksu khurumjari ngasi ki final changi ba Wangoi FC amadi Poiro Khongjin FC si mai pakpa oiro ado winner ti ama khatane ado aso angam yauda ba yamna nungai ba match ingna chikna loisin ba oirase thank you Thagachari Sonia ki damak mayam aho makuba big bless thank you Sonia Thagachari program mahal sa tarpada punamagpo majang committee mai kay taram oksari loinana Orang sige closing address pipin na bagid magta ajanta moirang team General Secretary Takwa Sports Fest 2026 Thagachari mayam pumnam pu ikong nona khurumjari mayam haningai leitena thagachari mayam gi mating na akoina Takwa Football Fest chahi lisang sinna 2009 gi pangthupa ngamjarakpani masigi damka haningai leitena thagachari akoi gi sida mamang da phambiriba gallery da phambiriba chair da phambiriba VIP box degi VIP da matam achin ba kya kaitopiraga lakpiriba dignitaries adigi press and media gi chilinaw sing the dancers sing loinamak adigi Manipur Police JCRE amadi Indian Red Cross Society Thoubal branch ki mayam pumnamak asina maram oiraga Takwa Football Fest mai pakna pangthok chaduna Manipur gi lairiba footballers mayam ma inkhalakli banaha mayam ma ISL amadi national level da sanariba mayam ga loinana experience amaga loinana sanabang amjari mani akoina khara kadang orsu contribute tawjabani masida akhoi gi asoiba aranba kya su theina da banate akhoi gi awata asoiba sing su mayam na feedback pibiu akoina chei kuding gi sandok charake akhoi da khonthi chaw su mayam le tikel man hen bagi su adegi atopa area mayam gi su akhoi nakong khunjin chare akhoi da gallery se sabang amdri baudi mayam gi support to phangdri baudi akhoi nakong khunjin chare mayam na warau bidana ba akhoi na kong no na khurum jari masi ai jare ke aduga ngasigi team animaki maikaida sanabi ketoriba player khudimak asoyanga miyaudana tek takaidana sanabu oibiu amadi aikoi player singi maraka aso open basu yauki mamanda cup FC gi aikoina angamba mateng su pangjagi makha tarak basu pangkhigani loinana mayam gi maikaida gi su soktana leriba player do angamba lupa tara chama angamba paisa su mateng pangbiu masi mahaijage loinana Takwa Unity Carnival asomna tawjari mase asi Manipur tourism gi maikai adigi handloom and handicrafts amadi Department of Industries ki maikai digi pibira pamateng gi damakta su haningali tina thagachari mayam matam sana lawjadana final event ki matam lana na bahona jarakpada mayam digi bidai lawjari thank you so much once again for coming here and supporting the Takwa Football Fest 2026
Thank you so much. masigi guest of honor ki phamam langda lengsin biba hujikta kajiktang sontana yobirak Sri Ramesh Wainam, founders and chairman Rom Group taramna uksuri makasa terkuasadi match hodringai gi mangoi na mayamda performance utna bagi tanja damatang logjagi punamak na miyang tabi na bagi damak amasung dancer sing sebo pungling togot pina bagi damak nolok na hanggat sari 뮤직 다 하기로 했고 뮤직 안 당할 거 Daung sare phone bro, daung sare. Mairi aina tahunaba taning ladila khawro munha tanaba lo jahuro nangini aise pithokle nangonda nangi oi horo nangonda honi monda nangonda pimonda manartira oinaga opamchaba pomata sida tanja sida fanghan biruda Lady, lady, aina panjaba. Lady, lady, aina kuidaba. Lady, lady, imasida. Lady, lady, inasida. Wahai nang phong đốc
से खुदा चेतना पाई बीरो ने तुम इंजरगे मुंडा पीदल कनाडा पीरो ने केंगे खुदा से खुदा चेतना पाई बीरो ने तुम इंजरगे आखनंदो अल्लामकन निंगल थम्मल तारे मुल्गे मंदा इक्काई को अईगे वासुता देखो आखनंदो अल्लामकन निंगल थम्मल तारे मुल्गे मंदा इक्काई को अईगे वासुता देखो चिंबिरो 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 इके इना पदा याजरे 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 इसाना याजरे चिंबिरो 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 इके इना पदा पूबिरो 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 कुलिसेन आईना पूबिरो Chiklan sakap boy na pai bagong pai jaring liye Paklavay pagtalim lay na maning tam na sana jabagong may susana jaring Batang mado yung jarakini Miko pado igi sulakini Tamo igi sinakigani Taway ba Leirang leirang, no river leirang.
Masigi miyamda performance utpagi tanja loi khibagaloina na asigum laba performance asi pleti laithang bamgi isai gi sahekta leo yumnamna choreograph tawduna leo choreograph tawba amasong babinal saikhom anigi choreograph ta asing laba dancer sing asi thawbal amadi Oxford English School 10 tha amadi ima ina winning sing mahikol gi adung laba mahiroi sing na utbi khiba performance ni makasatar pasidi match kita magta match commissioner da kusin na bagaloy na punamak na miku kardang ngamin na bahanggat sari Sige, program si makasatar pag mitungin na players sing warm up to bagitan sa silog zeraga masigi dahil daling sin biri ba akan namba mitung len sing ipamamlang daling sin biri ba suri mingon hanggat serbada suri nawrem Pradip Singh former pradhan tenthat JPbu farmasige mari len na wapam karadang tambi na bagita magta hanggat jer loina na mayam pada magta Tamzari madudi koi match se kick off koi pumari makai sabzana hujagani Sige yai para Bangkok leba aqua football PSG Luisin bagi Romasigi aina maro mata salam lewa koi pumna manai kai kumzari ba sige chip PSG pumpam lang galing sin beri ba mingoi na hanggat chara bada amo Angjam Arun Singh Honorable MLA Wangkai SC Loy na na masigi toro masigi mabugi pampam lang galing sin biri ba kay kum na jari ba mingoy na panjara bada tamo khangembam Priyojit Singh Maitai duga loy na ngasigi case ko honor gi pampam lang da galing sin biri ba kay maru mingoy na panjara bada Sri Romesh Inam founder chairman Rome's Group duga loy na ngasigi Pero masida perform to biramba mangda mayamna mid gupta ni yang biramba performer singer ikutin tongan ba nasigit thoro masida mapumhana mo na bada media gi jininaw sing tongan ba sound gi maruay na nasigi mangdaling sin biriba takwa gi ek urong madagina si kauda leg na yang bire ba babok puna mag ano magtada kogo na kurum jari koi ball game marakta wangang base yam dilu panina ay matam sang na lawzaroy adubu mayam puna makke lighting oi bire ba nusige chim anigi mingoy na panjara bada Wanggoy FC Porokhongje FC nigi team player sing official sing punamag tongan ba hiram punamag ikai kono bochere mamang chahi ke ada ke koi leptana takwa trophy
हायरमबदगी तकवा फेस फौगी थाकता पुखत पिरिबा मांगदा लेटिंग ओइबेरेबा बाबोक पुनमक थोइदोक हेंदोंना थागतपा इकाई खुमनबा उच्चरी तसेंगना ngasi थाकता लेरिबसे तो सरकार की तोंगान हिरम खक्तन नत्ते मरुइना मांगदा लेंसिन बेरेबा तकवा द डोनेट तौबेरेबा तकवा की फेस असिदा थोइदो हेंदोंना पुनिंग करीसु येनबा लेतना इसागे अयाउबा पैसा मयाम अमा कथोपीदना तौबेरेबा बाबोक पुनमकना ngasi तकवा की फेस असि ngasi ngabaki pungphamda chauba festival ma ohelibase meyam punamaki sojong na ne haibase haijaninge dugu matung tarak pathucho ngasi support tawirib sumaina miyam na leiriba makai takwa haiba takwa face takwa trophy ge organizer punamagna kari mata hing nungtil tumdana miyam gi damak seva tawna bagi thawrang su leiri miyam punamak leminasi takwa gi damak leminasi meyam punamaki su takwa na leijari loina na panchayat ki maikai dagi so khoina ngam pangjagani haiba siga loina na tong akhoi gi tentha gi panchayat ki represent tawraga sililang ibagi tarap 20000 dang thamjaram ge haiba wafam sina aroi boy jarga meyam punama pu amukana khurum jare jai ima manipur Tagasari mamal yamlaba wafam kaya ama thambiba masung yamlaba 20000 gi tengbang ama laktuk piramba organizing committee ki maike digi amukan tagasari lona makata ba sidi mates hongdok pinaba ki damna mates commissioner da kusin najari ba? Sige pa rin. Ate, mi do yang apa? Mi jing do mi. Ate, mi do like tanah ba? Dasar mo? Oh, dasar mo? Mi do like tanah ba?
नक्तबनेवा अदम आसी की केर से तुम लाइव लेवा थमो आई जल्दी थमो ना सिंह भैया विशाल प्लेयर थोड़ा कुछ तको
Masigi guys election biriba dignitary singa masigi chana kadar Wangoi FC amadi Poiro Khongjin FC hariba team mani sigi players singa sakhang mai khang nabagi tanja adumatang logjagi loina khoi gi volunteer sing amatang guide tawinaba hangkachari Tagsari match kick off tawdring gi mangoi na da mang da phambiri ba khoi punamak ekoi gi match manungda round ascension birak tan bagi damak hangachari loina tu makaya lagadi BNS action gi matungina section matungina ekoi na arrest taw bagi atong laba kutok sa dal kayam laigani aduna punamakna ekoi di santi hoina yamna nungai na match asi yang minasi lolo pawba players sung puning tawgat piu hai wa phamasi onaji committee gi mai ke di thamjari thank you Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
야, 분나 카운트다운 먼저 도미네스. 야, bro. Yeah. Let's say 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Mes kemertena, aku ini audiens yang kemerta bawa rumah panda aku ini whistle referee season dari betul betul comparator na whistle comparator ber jadi. Apa season aku tahu ni.
Nang. Iya, bener. Cakap tu nak mati. Kagak. Yang di sana nanti balik ini, bol tidak. Apa bangga dia tu.
Hey, sing die lekker. Ener, position ang semolo. Soba.
나오는 가고 뭐야?
มีต้องฝ่าแล้วเลย มีไปซะแล้ว Ôi, number 4, hai cái đi không không? Cho mi em không? Middle, mama. Làm hai tô. Quay nè.
Sathariba Masagi final match Masagi Sab Loi Pawda Wangway FC na Skor ani Sali na Purabukti FC Email Masagi Sabki Sigmatan Jasi Lok Jaraga Masagi Sibges ke Pamulang Daling Sin Biriba Ikai Kumna Jaraba Sri Mingway Nangkat Jarabada Tangjam Arukun Mahar Singh, Honorable MLA, 15 1KSC, Wapam Kardang, Tambina Bagidamakta, Nolok na Hangatsari. Mayam Panamak, Haikai Kam Nabuchari, Loin and Sigi, Takwagi, Loisan Bagi Toramasida, final match key, the Dais Langson Bidiva, taken reducing, Mayam Panamak, Subtinjaraga, Ikai Kam Nabuchari. Loinana team manigi players sing officials sing aduga tungan ba jaga dagi lakpri ba football bu support to bi ba football bu yokhat pi ra yam punamak ai kai khumna ucheri football si manipur da tungan ba mafam singda sigumba 9 side ki 7 side ki football tournament mai amama sille adu ngasi phawda ekone sum chacharakpada thengnajarakpada ngasi gi takagi leiriba Sin bagi mawong, organize to bagi mawong, aduga sagi performance me amang utna koten to ba, adugi mathakta yam nangak pasi kai noy kanda, masida tilli ba babuk singse, babuk se adugi matik supportive boy hai tare, adugi matik football bu pamjaba football bu nusi jaba, adu ma babuk ngak tani, yam encourage lai na yam players singda, yam fajana pungin thogot pi, aduna ne ngasigi players sing jina sai half minute contrast da mogi leija skill pudokta na, moina ngamjaba skill da, moina leija talent da. Moi kanna sanari sidi team mani mo gam pajana sanari hojik si football ki season ni hojik me amna su hena khangbi bu dunia hojik si world cup chathari ba matam ni world cup ki nungai ba ge football match me amam su yenge tu bu takwa gi skum mo tongan ba test si koi world cup to bu phangde ne khali tu ke matik nungai jai masi crowd sing na maru ina yengbi ri ba babok sing na encourage to bu sin ni ai na logjage ado takwa gi sinbi ri ba laibi ri ba sigum ba organizer sing yam fajana well organized to we yam systematic and to we to budabu babok sing yam si yamna akogi phambam jabam jigidang chinmana hen nuai tabal irgasu masi tam tamna adum pakalakane hen khali maram di karigino to kaage lebi ba organizer sing yam fajana sinbiri adunai thodo enam sana haijero sanabagi numidina sanabada hena thawai yauna ko yengmina bana na fagani aduga aina tim mani makta ngasi sanabiri ba tim mani makta tim mani na su yam thawai yauna fajana sanabiri yam discipline leina hauji fawda kai kumbamta discipline yaw to bagi mong ude yam nuai jai sumaina players sing na discipline leina football sanabase to ke matik fai haina kanjage aduga khoi manipur city akoi india ge oina khwai de player puthokpa adu lamdam mani ngasi maksu masida sanari ba team sigi marakta adumba isl sanaba national ge I league ki sanaba aduga manipur gi represent torga sanaba player me amam su yauri mamangi akoi final match yauktra su madu yarum ba player me amam su koina thengna jai aduna masigi crowd da akoi gi players sing jina yam thoi yauna sanaba si ai u phangjai aduna ina team mani makta ai ge side gi ai best wishes pijaraga khwaidagi ai bu phuba team duna mai pak poi biu ai bu phum khrasi tamjaraga ai mayam pun puthagat chir Tagatsari sir yam namamal yam laba wapam kaya mathambiramba organizing committee ki mai ke degi amka na tagatsari loina asigumba aktang mes hobagi tanja asi ngairingai seraksida asigi thoram asigi presidential speech pibira na bagi damakta kai khomna jaraba mingwena hangkasarabada Sri Kangembam Priyojin Maitai, Tentha Jila Parishad Member and Vice President, Manipur State Panchayat Parishad, Wapam Kardang Thambina Bahangkachari. Ngasi Jai Perbanumit Takwa Football Fest 2026 Ngasigi Final Match aduga closing ceremony sigi Dais election biriba koi punmangai kai khulma jariba mingoin hanga charba sri
थांजम अरुण कुमार सिंह ऑनरेबल MLA 15 वांगखई एसी अहम मक्तदे काय खुनु बसरी लोइनना गेस्ट ऑफ ऑनर की फंफम लांग इलेक्शन बिरबा आइगी नाउ श्री नावरेम प्रदीप सिंह फॉर्मर प्रधान तेंथा ग्राम पंचायत लोइनना श्री रमेश ओनाम फाउंडर एंड चेयरमैन रोम ग्रुप पुरमपु काय खुनु चबगलोइनना मांग इलेक्शन बिरबा अलमन सिंह मरुमपांग सिंह अदुगा अखोगी कोर्स सिंह लोइनना तोंगान तोंगान मफम कयादगी फुटबॉल बु थवाई हापिरिबा पुनि थौगतपिरिबा नुंसिजरबा मरुमपांग लोइनना मीडिया की सिनाव सिंह स्पॉन्सर तौबिरपा मरुमपांग सिंह क्वाई पुनमपु इकोनोना इकाई खुनु बसरी मतम याम सांगना लौजरोगे यामना न पुंगनि नुंसिनगाय ओइबा ngasi tawkwa ki football tournament tawkwa trophy se ngasi nong magi mayam na support to bi number mo daga ngasi atuki matik chawkalpa aphaba thak amada awang mamda lakpa adubo makha tabda so mayam ki support na amadi organizing committee ki honazman mayam duna punjilaga hengne na phagalpa welkani haina thajai loina फुटबॉल बरम दादी थोड़ो हिंदों ना मयाम ना रोइन खंगने रे टीम सिंसी डिसिप्लिन गलोइने ना मागी हाइदी टीम वर्क अदुगा हेल्थ कंपटीशन हाइबेदुनी लोइने मथोक ताबा अखोइ लनाई अखोइगी मी अमकक सानाबा नतमनिना टीम वर्क निना अदो हेने ना फगतुना हेने ना फबा अखोइगी अखोइगी ट्रॉफी अमसु अखोइ तवा ट्रॉफी से हेने ना फगतपा फुटबॉल तवा फुटबॉल फेसे हेना फगतपगसु ओइरसनु मातुंग तारपदा अफबा मणिपुर की अखोइगी स्टेट सिखंग नेशनल अमदी इंटरनेशनल प्लेयर्स हौजिक थोइबसि दगी हेने ना थोक्तुना अफबा परपा वॉइस नो हाइपा फमदि थंबगा लोइना ngasi थोरम असि दमक sil langi base asigi mateng khara oina bi damakta agi maikedi lupa lising kun kaktang bijaramge haiba thongna si wai se haijab loina mayam bu amukana kurumjare tagat seri singulaba thoram asigi damak sinjalange riba singbu tengbang biba selge so tengbang biba loina na yam lawa malyam lawa pham kaya thambi damak damak tagat seri loina na tanja si lojeraga sathariba takwa football phase 2026 sigi koi sponsor tawbirakpa sing miyam da muktang thamjage an bada JCRE Mets ani subada Indian Red Cross Society Tawal branch om subada treats cake and cookies loina na mari subada Sri Naurem ibungo miyam na हेन अदी कोई तेन थादा लुंगाई इंगो हायरगदि हेन कमन लोइना खंगनबा काय खुमना जरबना सेल की ओइबा तेंगबांग अमदि अखोय नहुजि मांग तो उबिरिबा तक्वा यूनिटी कार्निवल सिगी मफम पीबी दना सही खरा अखोयदा खुसिनबिबा काय खुमना जरबा श्री नावरे इबुंगो अमुका हनमिंग पंजरी थकसरी लोइना मका सथरकबदा श्री नावरेम इंगो बितेन था खोंगबाल मांगना अखोयगी माकिलम खरदंग खोई पाक गाड़ी पाक तबगी अयाबा पीबीबा लोइना श्री सनसम इबुंगो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश स्कूल की फाउंडर सु ओइबिरिबा महागना माकिलम पीबीदना अखोइदा पार्किंग की अवाबा कया मकोहन बिरिबा लोइना तारि सुबदा तोंगाम प्रोजेन इंडिविजुअल प्राइज नि लोइना जेसी लांग इंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड individual prize oina akoi gi pibirei loina sir maibam Dinesh Singh asigi sathariba singulba football phase asigi prize admak ngambiba dungulba kai khumna jarba loina takwa ten thagi sub president oibiriba loina na Sri Leisang Them Bimol Chan Thawal Bamon leirak leng birakpana ngasi makleksin biraktunul palising amagi silit tengbang pibirei puno pu thagat sari
Marakthana hawdringi tanja se lukjaraga ngasai ge koi sponsor tawbirak singi maraktai koina soba soi mabama laire sitsa jawba koi ge hydration partner wina Ireisa brand tentha khunawdagi naurem naurem Prem Kumar kai khunna jarabana akoi ge sathariba tournament sigi ising ge award palaitana akoi da mateng pangbe masigi dabakta Ireisa ge proprietor Sri Naurem Prem thakat pangdok sari
Boss, bikin botol lo kalau sini.
ना कैसे हाई दे नोई ना सुधाई नोई ना हाई नोई कावरी प्लेयर्स ने करी हाई
Go,
mayam chenchen birakta na baning singjari ai koi program gi matung ina match ase loi da banina ai koi mathang manau na ina ngasigi prize distribution pakthok na bagi tanja laujage lona na darka laiba khudingmak ai koi mathang manau na ina adamak sinjana bahona jage baramasina lengbirak liba ngasigi final match asibu miang tabi liba koi punamagna stage asigi yamna naksindana laibina bagdam training singjari ngasigi final match asi Wangoi FC na score 2 amasung Porokhanjin FC na 1 oiduna 2-1 da Wangoi FC na final logre loina na Wangoi FC mamangi edition da su makoi na winner oi khiba handak su makoi gi laibak forward team haibetu oire maramasina mayam punamag ka henna taksin birakta na bagina magtaning singjari loina koi volunteer sing mapam sana ngaktok labag na magta sinbiu loina na prize distribution na sige darka laiba material punamag ado ay koi multiplex ki hall manung dalay riba kaya ado matang manaw na ina pusulak pagitan sa ado punalaw minasi Balak piba singi koi sing hap na flags sama bol yang pamda kaubirame koi organizing committee gi apa masada leire aduga gari masagi su omaga organizing committee da leire tahu piba yawal badi amtang lakpira ka lobina bakangan jari maybe we can
ꯄꯥꯏꯈꯤꯒꯠꯄꯁꯦ ꯄꯝꯕꯣ ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯥꯜꯂꯒ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗ ꯑꯄꯣꯝꯕꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯀꯩ ꯇꯧꯕꯗ ꯅꯛꯂꯤꯗ ꯑꯃ ꯊꯥꯔꯝꯃ ꯆꯠꯂꯦ ꯗꯥꯎꯒꯤ ꯋꯥꯅꯤꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯅꯗꯤ ꯑꯃ ꯊꯣꯏꯗꯧ ꯑꯃ ꯊꯣꯏꯗꯧ ꯂꯩꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣꯃꯊꯪꯗꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯅ ꯋꯥꯈꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯅ Check, 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 check. 1, 2, 1, check, check. Hello. Check, check. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Check, 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 check. Hello. 제. 들어와야 되겠다. 들어와 매. 가로이 매. So, the winner of Takwa Football Face 2026, Miyamna Ubikre, none other than the defending champion, Wangoi FC. So, prize distribution gi program si Miyam Yam Singliam Namtang Sarugamina si Atubu Matapta Kung Juna prize distribution Miyam da Uhan na kita jadulog sa ke? Halo, ayo Das. Before the prize distribution, we would like to honor some of the stars from Tenta as well as Tawal district. 14th National Pancake Silat Championship Maharashtra Nasik Tapangtok Pigiba 25th to 26th June 2026 Tapangtok Pigiba Championship aduda gold silver amadi Kochki atugumluba thodang lo piruba amadi manapang birukpa Shanaroi Kra Miyamang the Oksabagi Amadi honor to Witan Jada Luxage. Luna Sigi prize distribution from Masigi Mangoy Nana when honor to Zagadoriba players sing Amadi coach Akoigi stage from the Lexin Biduna Amutang. Ako'y official sing the report to binabanulunan ng sing zage. Okay, 14th National Pancake Slot Championship Maharashtra Nasik. Gold medalist Kokutsage, one and only Naurem Karishan Maitei. Karishan Maitei stage namta linkar pirigtuna. Chamlaba ako'y kudol si Laupinaban nulanan ng singzari nga sige. Karishan da kudol tapi kita ba? Kasi CPS ko na Lengsin Biriba, ikay kunazariba, mingoy na hanggang sa Honorable Sri Tangzam Arun Kumar, Honorable MLA, 15 1KSG. Iram naman sige siya na rin ni Miyam, ako buko pa ang tanisa kay Bikan, please. Thank you. Thank you. Matang silver medalist, My Bomb Sylvia. Sylvia ang talingkat pirit naman nulunan ng singzagay. Sylvia Gilingyan Kudol Masigi Dai selection ni ba Honorable Chief Guest na Kudol Tambikani. Thank you. And the next
Ma'am, I hope you come up the big hand, please. Thank you. And next, silver medalist Moirang Tem Ngantoi Devi. Ngantoi Devi ki kudol su ako ki honorable mingoy na hanggat sa Sri Thangjam Arun Kumar na kumasa kudol tabi kani. Thank you. Thank you very much. Let's have a big round of applause for Ngantoi. And the next, Sanari Singh Asibu Lamjing Lamtak Piriba, one and only Apogi coach CH Joy Kumar Maitai. Please come on the stage. Oja Joy Kumar Busu, Nasiki Chief on election Piriba, Honorable Kamoruna Pudol Tambikani. Come on, big hand please. Thank you. Balls and adrenaline, lipstick marks on a paper skin, fast hearts running through the dark like electric sparks. Paris nights in a broken base, silver glitter on another face. No sleep under laser lights. We stay young tonight. Every camera flashing gold, every story being told. Everybody chasing one dream, floating in a fever scene. Raise your colors, raise them high. Tonight we touch another life. One touch, one sound, feel the whole world spinning round. Light the sky, tonight we burn like satellites. Oh, feel it now, hear the thunder from the crowd. Nikhil, ang talekad pinag naman nuna ni Sari, Nikhil. Nasiki prize distribution tharom hodok sake. Nasiki handaki season Takwa Football Fest 2026 asibo hobodagi loyo fawba support kya tawbirak khiba atugulaba aikogi partner sing amati supporter sing gi yamna valuable honor tawbagi tanjadu logsage hanbata ka khoksage ambulance service ki damakta hobodagi loyo fawba achoba thodang mateng pangbiriba Miyam na suhen na kang biraba tugum laba the one and only ZCRE Mats
JCRE Match ki representative amtang kakat piraktuna ngasi akhoi ki prize distribution ki thorom asida honor to witan ja to logjage ma'am JCRE Match ki tamak ma'am aho ba khupam tani jage big hand please thank you ngasi ki JCRE Match pu lian kudol tambi kada ba ngasi ki dai selection biriba chairman of Rome Groups founder and chairman Mr. Ronald Oinamna hariba mamal naitroba tungun ba appreciation na si kudol tambi kani Everybody worldwide screaming your name. Feel the pressure, feel the heat in the sky. One shot, one chance. Now it's time to fly. 305 to the global stage. matanda ka katsage Indian Red Cross Society Manipur amdi Thawal branch representative amtang lengkat pirak tunang asigi appreciation asi kusin na bagitan jada lobsage Indian Red Cross Society Manipur Thawal branch appreciation kudola sisu asigi guest of honor in a links in Biliba ikai kumnasari was chairman and founder Rome's group ki kai kumnasari pa Ronel Oinamna sinabi gani come on let's have a round of applause thank you matangda how badagi loiba phawba koigi season na sibu soida ngamna yeksin Biliba Manipur Police Department ki kuding makki koigi OPs NPS ki kuding mak loina suchan jaraga ngasi ki Police Department bu honor to bagi tanja to loge Manipur Police Department ki appreciation na sibu lobby na nam ki damakta lekhat pirang na banding sing jage sir akoi khongjom osigi inspector osi unel thau pu bi ba sar sibu ma'am hobo kuma to ni jage come on big hand sir ki appreciation kudola sisu ngasigi guest of honor in election Biliba founder of the chairman Rome Group kaya kung siguro Ronel na pipi kani come on big hand thank you sir ngam khalik tan thagaro phongdok chari takwa 10 tha organizer kanglu organizer group tagi ngam khalik tan na kusin sangna yang gi sewa to bang abu review From the street to the lights, everybody worldwide. No matter where you from tonight, we all shine. USA, Mexico, Canada, let's ride. One planet, one vibe, one dream worldwide. makatar patang sige match amadi how batagi hongna season sige takwa football face sige match asibu conduct to Biliba referee sing honor to bagitan jalaw sa buoy na kaukat sage ngasigi match ki referee oina tawbu Biliba snaw sing ngasi station lengkat pirak tuna appreciation to bagitan ja silaw sage referee asibu putol tambi kita ba ako ki organizing committee ki chairman Yampem Inaungcha Singh. Please come on the stage, the representative of referees of the Takwa Football Fest 2026. Ako'y referee singi aho mo kupam tani sa kami ampun na. Thank you. Photo session nam Tagalog sa okay? Ma'am, hobo ko pam Tagalog. Could you please? Thank you all. Put your flags up in the sky. Yes! Matamaduyog sila miyam na karang ngay na rin ba match asigi players samadi marilay na ba team singgi
khudol sing tamjabagi tanja adu kawhatsage the emerging player of Takwa Football Fest 2026. Ma'am, guess now we know who will be the emerging player. Ma'am, time you. Yes, he's none other than the Ice Diamond, jersey number 10, Boyo Kongjin. Yeah, cheer up. Emerging player ki mana sibu kudol tambino bagi damakta. Nolo na next jage kasi ki Takwa Football Fest 2026 ki General Secretary wina thawbubiri ba the one and only Ajanta Moirangteng. Trophy with cash amount of rupees 10,000. Come on, let's have a big round of applause for D.I.'s Diamond. Jersey number 10 for a call in FC. Jenny. Woo! One night, watch the world unite. Thank you. And the next winner of Best Goalkeeper. Ma'am, yes, no, the best goalkeeper. Yes. He's none other than Ma'am kanamali ang laro ito na. Yeah. Mr. T.I. Scanner. Jersey number 13. Wango Yapsi. Best goalkeeper mana si Kudol tambi kita ba nasigi dahil sa election biri ba Mr. Mingoy na hagat sake former Pradhan Neta JP Naurem Pradeep ikay kung nazari ba brother ako iyamba former Pradhan Neta JP Naurem Pradeep na Diamond ni Kudol tambi kani Best Goalkeeper of Takwa Football Fest 2026. Thank you very much. And the next winner, yeah, top scorer of Takwa Football Fest 2026. May I have a round of the laurel na? Yes, top scorer. Yeah, top scorer of Takwa Football Fest 2026 is none other than Mr. Sibaldo. Jersey number 13, Wangoy FC. Sorry, Bukai FC. Top scorer ki mana si Lawin ano official sing kakat pidak na banulong na next sing sage. Along with Sibaldo ki mana si Lawin ano kita magka official madi Sibaldo lekat pidak na banulong na next sing sage. Mana si Bibi na kita magka next sing sage. Mr. Lystrom Silemba Founder Treats Cake and Cookies. Please welcome Lystrom Silemba Founder Treats Cake and Cookies. Bukai FC ki official sing up to lekat pidak na Sibaldo ki top scorer mana si Lawin na banulong na next sing sage. Yes, let's have a big round of applause for top scorer. Thank you. And the winner. It's time to announce for the Best Player of Takwa Football Fest 2026. Guess it. Ma'am, guess at the video. Best Player. Yes, now talk sake. Matam tinta wala ito na. None other than Bobo Shana. Jersey number 7, Peru Kongjin FC. Awali kerana love you, yeah. Mana sibu Kudol tambi kita ba? Organizing Committee President Maibam Dinesh. Please welcome on the stage. Applause echoing to the grandstand. We hold the dreams of our people in our hands. Different colors, different yes, mana si Pagi President Maibam Dinesh. Mana Maibam Omi Buzari. Maki poksa ni mamagi mingda kacaba Kudol ni. Mayam best player ki ahong kumam Dinesh again. Big hand please.
Oh, okay, sorry. Kudol asi Maibom Buzari ki mingda kaccha bani Maibom Buzari asi Maibom Dinesh ki mabong ni grandmother ni maki mingda kaccha ba kudol ni. Yes. Next winner of the announcing Best Discipline Team. May amam tagya sa view Best Discipline Team kanana mo ibigay. Kanana. Oh, Best Discipline Team is none other than MYDA Myrankle Youth Development Association. MYDA. Yes, MYDA ki official ang talingkat group na Best Discipline Team di mana si Lowi na nalunan si Jagay. Yeah. Best Discipline Team mana si Sri Laishram Subakumar Memorial Trust Wangjing. Hariba Trust Team asina Kudol Tamzabani. Kudol Tambigadaba Mr. Karanjit lekat pirutuna. Kasi Best Discipline Team asi Kudol Tamina manulunan ng singsage. Yeah, the chairman of Sri Laishram Subakumar Memorial Trust, Mr. Karanjit na Kudol asi Tambigani. Let's have a big round of applause for MYDA Myrankle, the Best Discipline Team of Takwa Football Phase 2026. Yes, miyam na already Kangbiraba tu kunlaba winner adu kauthok sabi tanjalak jage handaki season Takwa Football Phase 2026 ki third place winner oibi kraba tu kunlaba miyam ki favorite team, one of the popular team of this season, none other than Mukai FC. Yeah, third place ki winner Mukai FC haibati munai draba kunai amagi Ireja Singh Football Club haibani Mukai FC ki official lekat pirutuna third place ki manasi lobi na banulunan ng singjari manasi bu Kudol Tambigadaba Romesh Oinam, founder and the chairman of Rom Group. The world is ours. Vamos, vamos, ole. The night of glory. Vamos, vamos, ole. The night of glory. One moment to turn the pressure into diamonds. Mukai FC ki ho bukuba. Kasai lau thok sabda chitha jabang phone ning jage. Best goalkeeper mana adu Thongam Rosen Thongju. Hariba ikai kumnajariba miwe shina kacharakpani katpirakpani masigidamak Thongam Rosen bungam khalit na Takwa Football Phase organizing committee ki maikai dagi ngokali thagar phongdoksuri. Yeah, it's time to announce your favorite team of today's match. Yeah, the runner-up of Takwa Football Phase 2026, none other than Boiro Kongsin FC. Oh, Boiro Kongsin FC ki teams players some of the officials in lekat piratuna runners-up ki manasi lobina ba nolunan ng singjage manasi bu Kudol Tambigadaba. Yeah, asigi President ki pabulong ng election beri kay Kumluziri Basri Kangem Priojit Maitay Tita sila Parishad Member and Vice President Manipur State Panchayat Parishad. Ikay Kumluziri ba Kangem Priojit Maitay na manasi Kudol Tambigani players sa mga team official of Boiro Kongsin FC. Please welcome
Let's cheer up for Purukonsin FC. Yeah. Put your hands to the sky. We are born to fly high. The night of glory. The whole planet shaking to the sound. The night of glory. The night of glory. We leave our shadows on this holy ground. The night of glory. Keep pushing. The night of glory. No limits. The night of glory. Maximum speed, absolute force, global takeover. Here is the team official along with the players of Purukonsin FC. Cheer up. Step forward. The night of glory. Unstoppable. The night of glory. Unstoppable. The night of glory. From Berlin to Boston, Tokyo to Rome, you know we came to take the heavy trophy home. Every tackle is solid, every volley is clean. The biggest black bastard that the world has ever Feet higher. seen. Second guessing, no looking behind. We leaving the rivals completely blind. Feel the pressure. Feel the heat. One more second. One more run. The countdown is over, the kingdom is won. Screaming till your lungs explode tonight. This is the anthem of the ultimate fight. Put your hands to the sky. We are born to fly. As the runner team of the Football Pass 2026, Purukonsin FC will receive rupees 1 lakh. The night of glory. We leave our shadows on this holy ground. The night of glory. Vamos. 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 Go, 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 go. The whistle blows. One last time. Team captain namta Purukonsin FC ki team captain namta somda. I don't live in Hasta la vista. The night of glory. The night of glory. The night of glory. Set, come on. Yes, runner-up key prize money rupees 1 lakh kusin namagi damagta team captains along with the team players. Please welcome on this stage Purukonsin FC. From cages to fields. Manasi ko yung nasigi dahil sa election biriba. Has arrived. History Kay kung natin ba kuting magna kusin namagi tansa tulog sa gay. Please welcome on this stage the team captains along with the players. Whole team, please welcome on this stage. The Empire Awaken! Ale, ale, viva! One world, one goal. Ale, ale, viva! One world, one goal. A single heartbeat inside a million bodies. We leave the shadows. Let's have a big round of applause. Purukonsin FC has received rupees 1 lakh. Follow the night. The grass is bleeding under Cheer up. roots. This is the moment where the legend takes roots. Break out! Win it! Can you smell the sulfur burning inside the Coliseum? Thank you very much. Face your freedom. Kampeli tinatagad po pong luxury. Our names are written on the golden plate. Now the final time has arrived. What are you waiting for? Who is the winner? Say loudly. The winner. The winner. Yes, your favorite team. Yeah, the one and only, the champion, the winner of Takwa Football Plays 2026. Goksin Zagay, the whole team along with the team captain and officials. Please welcome on this stage. Go Tok Zagay, Wangay FC. Manasi kasigi dahil sa lengsin biriba ikay kumna sa riba kuting magna kutsin na kita jado log Zagay. Thank you. Cheer up!
present the prize money of the winner of the Quad Football Fest 2026. The cash amount rupees 2 lakh. Yeah. Kongutsage, the coach and the team captain of Wango FC, please come on the stage. Team captain and team coach. Team captain and team coach lengkat piratuna prize money and si kuchin nabagi tanja adu lozage. Please come up the stage. Ma'am adom da spectator ma'am kita ngakang ngai bigo celebration matam ngakang wali matai tang ngakang lebi na nolon na lingsin jage. Yeah. Akoi pair work thazar kadabane aduna mitta chongba yauragadi problem thokani aduna kitang haidoga lebigo celebration timing akoi adum khangna pizarake. Yeah, mana asi kusinarbanga sigi chief guest amadi loinana akoi gi guest election biriba khuti mana sinabagi tanja do logzage. Yeah. The prize money rupees 2 lakh of the winner. Takwa Football Fest Wango FC. How wali ma'am kara hauna. Yeah, that's it. Wango FC, the winner. Yeah. Thank you. Thank you very much. It's time to hand over the precious trophy for the Takwa Trophy. Takwa Football Fest 2026. Are you ready? Are you ready? Yeah, manasi kasi guys. The election video ba kuti magna adum sinabagi tanja win logzarage. Team captain de kudol tamsage. Guys, are you ready? Yeah. Ngasigi winner Wango FC team captain Thomas ta ngasigi dai selection biribe kai kun mazari kutim magna kusin na bagi tanja do logzage the trophy of Takwa Football Fest 2026 and the winner Wango FC. Yeah. Cheer up, come on. Thank you very much. It's time to celebrate. Everybody, Wango FC overture. Yeah. Mayam kitang taidok view. Fair work so of the miyang taminasi. Yeah, kitang taidok view. Wango FC, the champion of Takwa Football Fest 2026. Decathlon.
mayam punamak ngasigi pride distribution nasi loy kibag loy na kumsi sahi kini punamak tagi kaina na bagyatang atu law kibag loy na ngasigi thorom masigi damakta ay koy na hajaru bata asin bamatam kaya kaitok piraga hawbada kana loy ba hawbada athoi bamitung le loy na lingsin bibas Sri Kai Khumna Jarabat Hangjam Arun Kumar Singh, Honorable MLA 15 Wangkai SC, Ngomkai Litinas Thorama Sibu Sarukya Bibaki Damak Tawa Nakaya Tidana, Sinmautam Kaya Kaitok Piraga, Hawadakin Loy Power Sarukya Bibaki Damak, Amukahan Ngomkai Litana, Sinjalang Jari Baki Maike, Agat Pondok Siri, Loina, Nasiki Thorama Saki Kaisop, Honorable Pamalang the Link Sin Biki Basing, Sri Naurim Pradip Singh, former Pradhan Tentha JP Amadi Sri Promes Oinam founder and chairman Rom Group Ngomkai Leitan Thagat Pondok Sari Loina Hasigi preside to Biriba President Pamulang the Lingsin Biriba Sri Kangembam Priyojit Maitei Tentha Zila Parishad member and Vice President Manipur State Panchayat Parishad Organizing Committee Ngomkai Ngomkai Leitan Thagat Pondok Sari Loina